Hey, kodwa yazi le relationship okuyibona uyibuka nje ukuthi yazi laba kaze nje kube khona la ongezwe kuthiwa bebexoxa khona ngezinto ezithinta izwe nje. Ongezwe kuthiwa bake baxoxa ngamandla eRand kwathi bebuka iTV lo munye wakhala ngokuthi hey iRand lehlelwe amandla kanje uzwe kuthiwa nje bebexoxa ngo-oil ongahluziwe. Abangakaze baxoxe ongathola ukuthi abakaze baxoxe ngisho ngokhetho njengoba kuze ukhetho thola ukuthi abayixoxi. Kunamaqembu akhona amasha amanye asiwazi amanye siyawazi kodwa bona ayikaze nje uzokuthiwa bake baxoxa babonisana ukuthi hayibo uyazi kade ngibona iqembu elithile eliphawula lithi ngokhetho oluzoba khona. Cha bangakaze baxoxe. Ongeke kungaliwa ko-Russia kuliwe iRussia ilwe no-Ukraine zidudulana inyanga kodwa bangakaze bayixoxa bangakaze bakhulume nje ngokuthi hayibo nampa abantu bephela kaIsrayeli nampa abantu bephela ePalestina i-relationship engaxoxi nje ngezinto abaxoxi nje akukho nje la uzokuthiwa khona bexoxa ngezinto eziserious.